India Prime Minister zinga mel thaberle mizo mipuyin kan ngai nat ber Rajiv Gandhi kha kan la chiang hlom via winarin thingtang le khopuya ama ngai na tu po kan thranem via win arin oma abik takin mizoramin remna kan nei theina atana mi poimo ani bokawangin kan ngai na bika remna ni a mizoramaron kalatrang khan zofa te ngai nat alo ani chutianga mi pui ngai nat a hlo viau lai chuan a hun top lamero alung chiat thak thunga anu po ama ang boka misualin anti hlum ani awangin mi pui ngai nat an hlo lo theilo ani Prime Minister kan nei to te zinga mel traber ani mai baka India ram Prime Minister naupang ber alani boka kumsom limi ani in Prime Minister ani a kum nga chung Prime Minister ni in kum khat chung Leader of Opposition ani a kumruk chung Indian National Congress President ani Sri Lanka muna inquar Liberation of Tamil Tiger Ilam LTTE chuan Tamil mi puite tan kumsang khajakwa somsari vel tang to in arukin na anthoka sarkar an beya anma ni chu Sri Lanka le India in po na lam Jaffna muna anin kula sarkar mi poimo te zinga anma ni trantu anomtlat bokawang chuan apo nga taka bei mai chu har satakan ni Indian en voitam tak anindor to thin India sarkar ruahmannaa anga kumsang khajakwa somriat pasaria Operation of Jawan anneya Nodan le Israel lama LTTE te abeina ngei po khan be seilo takin an hlo cham ani kha LTTE ho tu pa Velu Pillai Prabhakaran chu Jaffna University Playground bula building chunga a omni in report andonga India sipai te chu General Hovin an thok chuaka anung chunga man ngei tumin helicopter liana commando paratrooper thakin teng rual nen an thei top an chua nima sela LTTE lam chuan an lo le hual jok tlat maya anti-tank armor te chuan an ron kap ta chiam mai sia India sipai te chu ruang chai che chunga an ani ta mai sia chu mai ba ka LTT ho tu pa V Prabhakaran la chu July muna chuan alo reng bok si lo hetianga voitam anin be chan hi thui tak soi tura omanga India sipai ten Tamil meichia voitam tak an pong suala wangle voitam tak thina an thlena wangin LTT ho chuan khovel dam chunga kan namin aturna ngai dam theilo hi a reng to ang anti thlotani kumsang ka jakwa somriat pathuma Sri Lanka tual chung boina ngei po khan Sri Lanka sipai po som pathum an borala heiwang hian Tamil nam huat na alowin tran pha Black July riot in road na anti mai kha alo thlen pha to ani he Black July riot a hian Tamil mi sang thum ngot mai chu an borala heiwang hian LTTE le Sri Lanka boruak po alo hiar chole tran taboka ral thuam chebral pol an oma chutiang zelin tual chung boina neu aron chho ta zela Sri Lanka sarkar chuan azol puiram thren khat Pakistan Singapore Israel le South Africa te chu ral thuam le economica tran puina adila kumsang ka jakwa somriat paruka tang phei kha chuan Sri Lanka ram chunga hel reng te chu rot chimi vek tumin an beita ani sipai sangli zet nen nasataka an be nuwa LTTE mun pui Jaffna chu an la thei ta hra mani Sri Lanka chuan aram then ngai ber India nen po kumsang kha jakwa somriat pasari July ni somni pakua remna thuthlung ziakin Sri Lanka ram chunga hel be na chuan Indian Peacekeeping Force IPKF thonlu an remtia remna thuthlung zia nia hian army contingent thranem tham tak chu India sarkar chuan atirlut ngala an operation mingatan po Operation of Jawan anti nge ani nima sela Operation of Jawan chu a hlo tling ta tlat lo maya India chu amual pho ta zokani kha he operation a hian human right bo chian na a thlengna sa ema pong sual tual tha in ruk in soisak le chitin renga nunaw soisakna athlenga media lam phei chuan political visionary omlo le ma ningam zong telaka leilen na anga an ngai hialani heiwang hian Tamil Nadu state a phei chuan nam feeling aso sang ema an ministry po in abuai pha tarengani Northern province sung khopakhat Vatei turai Jaffna massacre antia chuan nithum chungin
Tamil poi soi lo nu nau som nga ve lai chu India sipai ten achan omlovin an thata inza borvel le dortam taka bungra chi sang sang om te chu an hal chil bokani hetianga Tamil mi pui chunga India sipai te che na zong zonga hian India Prime Minister chu mo phurtu beranga in sangkha joko somko November thla chuan IPKF an in hnuk do to boka wangin LTT ho tu pa velu pilai prabhakaran chuan asipai jinga tangin Lieutenant Colonel pali te chu meeting poimo tak anei puya chuta chuan Rajiv Gandhi Ministry in Tamil mi pui te chunga rova taka poya khoi awang hian an namin nasataka an tura wangin amo phurtu ber Rajiv Gandhi chu tha anrel thuta ani chumi atang chuan meeting an nei tarenga an ruahmannaa chu Tamil Nadu state lama po an thlen boka heti lai hian Rajiv Gandhi sarkar chu bofars kama wangin alo ming chemek boka chu wang chuan Congress sarkar chu namthluk hial ni in VP Singh chu kumsang khajako somriat pakwa December ni nia Prime Minister Arun nia nimasel Home Minister Fanu chu Kashmir helten an rubawa atheng nan Kashmir militant heltang an chua pha chu VP Singh sarkar mingchiat nani in Kashmir Valley atanga Hindu no chuana exodus of Hindu atheng boka India ram mun rang ranga wantlang buaina atheng mun ta ema hengte awang hian VP Singh ngei po in bana the lutin kumsang khatjakwa somkwa November ni soma Prime Minister atangin alo cholta ani Chandrasekhar chu hemini atang hian Prime Minister Arun nia ama ero chu Speaker Rabi Rai chuan sarkar thar siam tu jinga MP pariat te chu disqualify ta ga chuan sarkar thar po chu alo tlule ta ani chutianga sarkar thar siam tura in thlan that alo ngai ta ga chuan a hunatan kumsang khajako somkwa pakhat mei thla chu ruahman ania hetiang alo ni ta ga chuan LTTE te chuan Rajiv Gandhi chu Prime Minister anile angti an hlau ta hle maya Rajiv Gandhi po Mars ninga le nisom pali sangkha joko somkwa pakhata LTTE te hian muin remna thuthlung anjia to chu vongnung reng turin an ngena Tamil Nadu po zalen takin akal theyang ti in dusakna hlan ngalin an chua san le a nima sela kumsangkha joko somkwa pakhat kumti ratangin an thil tum a hlo tin theinan nasa takin ma an lamek thungani bom siam tu murugan chuan uluk takin kong hre na pai thei turin alo siam diam to a bom keng tu atana an ruahman danu ngai po chuan final huna athil ti ang tur chi in Prime Minister VP Singan political rally anei ni mei ni som pani sangkha joko somkwa pakhata alo ti chin to boka thildang poimo zong zong po ti fel vekin Rajiv Gandhi program chu an ngai ven reng boka chet la khunatan rally anei nun pertur Sri Perumbudur Chenaya akal hun chuni se antita ani LTTE ten Rajiv Gandhi tha an tumti hi sarkar mi poimo te ngei po in arukin an lo hreto a hewang hian Tamil Nadu po hi kallo mai se anti nge ani nima sela ama Rajiv ngei hian LTTE ho tu te mai ma a alo mu to awangin Tamil Nadu a hian boruak chia athlen aring lo ni om takani journalist Ram Bahadur Rai chuan ama Rajiv ngei hian security kal phungbo chia in campaign na mun somli laya ven himna dan hi anam nulani ati nge Justice JS Verma thung chuan Rajiv Gandhi hi security chiat wanga thi ani engwanga security chia nge ti ero chui fe thama om ti in asoi thung heng te hi achanani nilowem ti ero chiang taka hriat ani chuang lawa LTTE te hian sarkar mi poimo jinga anma ni trantu an ngeya hriat ani bok kumsang khat jakwa somkwa pakhat me ni somni pakhat alo thlen chuan Rajiv Gandhi chuan kar mangin Sri Perumbudur hi aron pana zandar soma athleng dar som le minute som ari chia ti chuan thusoi turin do kan lama pana heti lai hian pangpar thri or tir tura party mi poimo tak tak lo om jinga chuan pangpar thri or tir pa ama thi chil tum tu dhanu ngai po chu pangpar thri kengin alo om ve reng to boka dhanu hian ati tur chu a hre chiang viau na in a mela lungai ruk na anei ti alang thei hial nge a akawat lu chu thataka len ngei atung thunga security lampo chu an film khur viau na in mipui lamin an chim buaya wang chuan an film khur seng bik lawa
dhanu ngei po hi nor son zinga atel man trap nge ani ama ero chu Rajiv berhian chu tia mi pui ama loma wanga ron kal khom de chu mitin khan pangpa thri chu a in dot khan ortir phot mai ta u ti a aron auta ka chuan dhanu ngei po chuan a in ruahmannaa ang che in pangpa thri chu a ortir ve theidon ta ani Rajiv Gandhi chu pangpa thri ortir pa chuan muang changin aron tol phei zela dhanu zon aron thlen chuan ading chata dhanu chuan pangpa thri chu alo ortira a ortir zo zana chi bai buk tuma Rajiv Gandhi kede tuma akun chu Rajiv chuan angai lowe ti in choi kana lo tuma chutia an pania an kun hiam lai tak chuan akonga bompai me pu ana trigger chu a metta a ring lutuk main bom chu apuak ta a eng na satak a chuak ngal boka a hmuna mi som pali an boral ngala mi somli pathum lain liaman tuar bokani boral zinga hian Rajiv Gandhi hitelin atak sa ngei po chu charkhom hlei theilo khopin adar na sa a kumsomli pasari mi chawni in anu ang bokin mel makuta alo boral veta ani Prime Minister hlui Rajiv Gandhi tha thubuaya hian amo phurtu te umzui ngal ni in an be sei angin poikhoi tu te an man mai thai bik lo nisom ko chung zat chum lo chat lowa an umzui nuwa he tual tha na rap thlak taka an thuak bur ber amit lehlam cheto sivar rasan le LTTE member train khat te chu Bangalore khodai fem konana kuntea in pakhata hualbe anita maseral thuam ne na in kul anni ve thowa wangin Indian commando te tan po luchil ngot chi an ni chuang lo hetia an hualbet lai hi mi pui te chuan an lo thlir thup nge a silai muleng wak an tong palang ti a lo om hle commando te hian LTTE ta na mi poi mo top khok India Prime Minister hlui Rajiv Gandhi thattu hi anung chung nge ya man tum ma se sivarasan le ama puitu mei che pakhat chuan sipai te soi sak tura anung chunga in man tir chu an lo tum bau lo thung ti chuan tur chi khat cyanide chu an induna India commando ten in chung an valu hian an lo thi felve ve to ni in an soi ama ero chu hei hi adik ngeyem ti ero finfi a harasa achan chu sivarasana ruang kan en chuan alu a muile a beng ding lama tangin thisena chuang na sa hle ti a hriata ama man tum tu te ne na an in be na a nun na acha na ni arin omjok ma ani an chui zui zel na he thu boya in nam noi ni a hriat mi som ni paruk zet chu man an ni a an vai hian thiam lo chantirin thitura an chung thu rel anita ani ama ero chu kumsa khaja ko som ko pakwa khan Supreme Court chuan an jinga mi som pakwa chu thiam chantirin chua zalen an ni a thitura an chung thu an rel to mi pasari te jinga pathum payas Jaya Kumar le Ravichandran te hremna chu tinepin damchung tang turin atita bok abak mi pali Murugan Shathan Perivalan le Nalini te thitura anti na chu angayin kalpui anizel ta thungani anjinga meiche om chun Nalini chuan tan in chunga hian fa aneya kumsang ni khan Rajiv Gandhi nu pui Sonia Gandhi chuan angai dam le ta ka wangin thitura ti to kha damchung tang turati ani vele ta a kumsang ni som pali khan Supreme Court chuan abak mi pathum thitura an chung thu an rel sak tak te po hi damchung tang turin a hremna ati nep sak vele ta ani heng thiam lo an chantir an chua zalen tak te hi Sri Lanka khua le tuini na nei Nalini Sriharan le apasal Murugan te baka Jayo Kumar Robert Pierce Sudendra Raja AG Perivalan le Sriharan te anni Supreme Court chuan November ni som pakhat sang ni som ni pani khan Nalini Sriharan le RP Ravichandran te chu zela tangin achua zalena anni baka he thu boya thiam lo chantir dang pali te po chua zalen anni vek bok Tamil Nadu Sarkar chuan kumsang ni som pariat September ni kwa khan tang te chua zalen tura rod na hi governor ne na alo thlen to a mase governor chuan thutlung na siam lovin president ne na athon songa tang paruk te hian kota chua ma turangen na hi an lo thlen ve bok kumsang ni som ni pani me ni som pariat khan Supreme Court chuan Constitution Article 142 nuaya athu nei na mangin thiam lo chantir jinga mi kumsom thum pakhat chuang zela tang to perari valan chu achua zalena
abak te chungchang po hi ngai tu azuya tan ti anita ani mi paruk dang ten chu an dil na chu justice BR Gavai le BV Nagarathan te omna ben chuan ngai tu in zela an tan chungin an nung chang a tha a zel tang chungin lekha zir chun zomin degree hial nei te po an oma kumsom ni pathum chung an tan nuwa chua zalen tlak an ni ti in chua zalen turin an ti ta ani an zinga pani nalini le Ravichandran te phei chu nikum December thla khan Tamil Nadu sarkar chuan perolin an lo chhuat tir to nge an zinga tang rai ber perari valan hi kumin me ni som pariata an chua zalen ta kha ani a atan tir hian kumsom pakwa la ka upa ni in zela tang a chua hian kumsom nga pakhat zeta upa ani to a that lai hun zong zong zel run thima a mangralani ani hi Rajiv Gandhi thana a abul tum tu ber sivarasanan thi chil bomti puana tur 9-volt battery pani leitura atir kha ania mase perari valan hian athil lei hi bomti puana man ruwa turani ti a hrial lo thu soin sivarasanan leitura ati awang chawa lei mai ani thu atira tangin asoya a in puanna hi ama dop tu police ten asoi lo angin anti danglam sakni in asoi bok lekha thiam thei tang ni in class 10 chu an skulamak musang berni chungin azawa Paul som achua nuwa electronics and communication technology diploma course DECE azole a chumi nu chuan chenaya in bun vidu thalai daily magazine office a computer department a athok zuita ani abe seilo dewa thitura achung thu relani a zela khung ani nu po khan zirna achol san chuang lowa Indira Gandhi National Open University atangin Master of Computer Application degree asual chuaka kumsang ni som pani khan zel chunga tangvek hian pol som pani examin tang te jinga result nei travel record asiama 91.33% amu kumsang ni som pathum khan Tamil Nadu Open University nuaya diploma course examination machon le in pakhat na ani zui le ta ani engtin takum zelang mo